Akenya na atongeria kuma Ntereche Gembe ibatumite ntumwa yao ya thigonko ya Christmas na mwaka jo mweru bakendera Kenya bangi thigonko njega na itharimo bya mwaka mweru. Mukaririgite wa kiama kia arigitani kaunti ya Meru Bakari Munoru agituma ntumiri yawe noretie agendi na kinya mandereba kuimenyera kagitene gaka ka thigonko akiuga kirigane ati makarika jajajo ongerekaga bonene kagitene gaka ka thigonko. Munoru nkurukini akuria Meru kwebana no maramari akiuga gaka niko kagita bandikithagia wongere kubwa murimo jwa mukingo. Miario yeje ya Munoru ne gwati mbaru ni muthenjeri omwe Ntere uria kinya ukuria kari kuchebana na mitugo ete akio murungu na bakebana na mbajwa taiji. Dennis Mugendi ni agutuambiriria chio. Akaribaba ingi ni basokerete maturene gukungwira mambura ya thigonko ya Christmas kuntu bakwendura thigonko njega na barimenyithwa riri nirio igita ria kwimenyera mono ngerekano baria bonoki batatonyemeye ne taonyine bwansobi o maramari na mantu jangi jatiagirite nithiurukite a town kimarieto mbeta wariki gitonga kuma maua oranda omba kwa spaete kia MCA 2022 batrende kushokera murungu nkatho kia ratombeta kinya na monkatha ine itare atombeta kwetha twina celebrations ya Christmas thaini musimu yuratu bati kwetha twina wendo tukoni baraba tena bio wendo twasha because sharing is caring. Mbeta wa Reverend Daniel Mithika Subridani Minister kiguchwa Sackets ntumwe kwa ya Christmas this Christmas season ni ate inkuromba Kristo bonde and value to the kingdom of God at this Christmas time. Leo ntuithure kuona tore kanisa either Christmas ilio kanisa kanone na Mungu bweta asara na inya. Leo ntuire andu beto celebrate bothuku anto bedra bawatelete rutetora Mungu bwega na bamenya itumigio chiara kwa Jesu ile andu bathia manto ya mai sana kwa do nyanto bataleba bautonya nchobine antu beta biumia biotuko baeta kuthithia manto yatagirite. Na my message to this to the members of the church this Christmas time is that they should add value to the kingdom of God because my time inge itara Christmas ile kingdom ya Mungu suffer great loss ile mema wa inge baura nja nyinge ikathangalana antu baketho bate kanisene antu bakarwera manto yatayari boeta ko celebrate ni bokemenya tuenda turea Kristo etumiga Christmas ikwethirwa antu bae na wendo antu kwethwa bae na kiao muntura utina gya kurea wa mwaga kurea kendo nene bo Murungu bona baita eitara Christmas. Igita riri nawe mukarigiti warigitani Meru riathiranirio igita sibitari cia mukaira namba inene ya antu bari na banja na kinya namba ya bare bajitwe ni murimo jwa mukingo ikongereka. Itare ya Christmas ni season ye mbea muno kire antu bara komini boboya lakini bara bakethwa bate careful enough ikethwe season ye njomo muno kire aritingwe bairothi na nkeminya itu tharo mwanka thaituri na sote njie na muno aritingwe bairothi na no ntubo nkiromba antu betu ba responsible enough bate bati wetethia ngare bara guteagirite no ntu accident ucio nthe kai kwandi bad ni nene na ara sibitari kintu kenge iria itantu bethora baina new infections si HIV no ntoba carelessness ndira banywa na ndira bathithia mantu yange ateagirite itarira period ye kwena life after Christmas. Na kunio ndiria Martin Kimathi nawe ari daktari o maigo akwira antu bamenyere maigo jao tontu nobo jenda nya thigonku ya kuruka ndi daktari o maiyo tauni ne mawa ikututaira ngui na inkwenda uke nafasi kuendera akari bonde antu betu Meru County na Kenya bonde Christmas inthongi uwirirwe urebuwiritwe na bwendene no kauli muturio ku na vile bugere ya Christmas kenu kondo bro tafadhali popolo kumenyera mayo yenu na no tuba tukumenyera mayo watumire mayo ya kariusila watumire mayo kunura suba watumire mayo kurumanga antu barabangi tumira mayo boya agirite na mayo yakuye keda yena fiendongi mwanko kurubo miaka 80 no ikara mzuri. Thank you very much. Kuma ke daktari Martin Kimathi daktari mayo
Merry Christmas and a Happy New Year. James Mithika Ntongai nawe akiendaira akari bario arimi na biashara bamira thigũnkũ injega ritariria mwanka jumweru bari na wirigiro bunene bwa thoko injeru ya nthiguru ya Djibouti na ya nthiguru ya Somalia nayo bari akui muno kumbana na makatero. Twa Daktari James Mithika mukaririti wa mira na mugande ne thirikari yetu nara Nairobi ndene Ministry of Agriculture. Antu betu kankwenda kuburombera na kubuwish Christmas inthongomu ya wendo ya nkero nkimenya ati mwaka yo muno kibatu arimi bamira biashara akamati na washikandao wote bamira iro mwaka omumu sana na ni mwaka yora turombere ku ewa kanya kumumweri wenana tumbo karira mantu amira ya turaya thukite kuma 2013 ire ingirwe London na 2010 ile kuleta thina na Somalia. Ithirwe ni bwina Christmas ya wendo, ya ukiri, ya maromba na ya ngwataniro. Na ndibwire mwaka yotu itite niyo mwaka yaratukua Murungu akaruretu arakwina kibunduki tone wero. Muno mantunia wikemera Djibouti yara mwaka thai kwenda kubwira iturane nkerwe ndege ya shirika rya tawa Skyward nibo baraire batu kama tiramira tuteta kama tiramira ni mtu kinamsi kama tiramira ni mtu thirikari twe kumenya na mtu tukumenya na wowe muremi waya na kilo kuwekera waya kibunda kuwekera tuthithirwa upendeleo kana upaguzi kana tuthithirwa kubaguliwa ora tukubaguliwa ara ni baraba tandatu bairo loka Somalia. Dennis Mugendi, Weru TV. Kanku Christmas keke tena mbia no tebye ndona ni Father Kaveria Joseph Kaveria wenko mpete thiongo namona Mugendi na mpere thiongo akinya wono mpere nanku abothari mwa Mugendi no mpake Christmas ye kwa kwenda wale mafu kuibwa Father Kaveria to morombera maisa menene ari miaka manele ta Ibrahimu Mushine o Maua, County ya Meru.